turbasında aytayım. Anas anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal. Anas bol bilesler bol çoğun sahaba olgan. Bol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytıp жатат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Khamsatu ashya'a tuhbitu as-sawma ay tubtilu as-sawaba." 5 nerse var. Al 5 nerse nama orozonun soğuğundan pul kaldırar. 5 nerse var. Al 5 nerse orozonun soğuğundan pul kaldırar. Birincisi el-kedibu. Жалған сөйлеу. Orozonu қармайды. Tüm saatten keçке қиналып, orozа қармайды, бирок жалған сөйлейді. Жалған сөйлейді. Ошол жалған сөйлеу дағы орозону жокко чыгарбайт, бирок соолун азайтып коет. Экинчиси gıybet, el-gıybet, gıybet kılу. Orozonu karmayıp, biröөнүн артынан şıvaganda. Orozonu karmayıp, karmagan, жақшы, erteң menen turup, tаңга жооп. Turup, tamak jep, orozonu karmayıp, бирок күндүзү кечке gıybet kılат. Biröөнүн артынан bir жақшы сөздү айтпайт. Артынан, bir tuğanının артынан, жалган gıybet kılıp, жақшы жағын айтпайт. Hadislerде угууда келесиздер, бул biröөнүн артынан gıybet кылган адамды кыяматта кайсы biröөнү gıybet кылган болсо, кыяматта ошонун экини жедирет дейт. Бул дагы орозонун соогун азайтып коет. Үчүнчүсү намима. Намима деген чагымчыл. Biröödü iki adamı uruштурганга usta da. Usta. Тигини кайрап туруп бериге салат, бирини кайрап тигиге салат. Орозону кармап алган. Ушундай чагымчыл дагы орозонун соогуну жокко чыгарат. Төртүнчүсү вайяминул гомус. Гомус, яминул гомус деген жалгандан касам ичүү. Жалгандан касам ичүү дагы орозону өтпөйт дебейбиз. Бирок орозо өтөт, бирок соогу азырат. Бешинчиси ванназару бишахватин. Бешинчиси шахватка кароо дегени орозону кармайт, бирок адамдын шахватыны, нафсисини козгой турган нерселерди көп кароо. Orozonu karmagan, bирок жанагы орозодон алдыңкы эле кылган иштерди кылып жүрөт. Жанагыдай күнөө боло турган нерселерди көп көрөт. Ошондуктан орозо кармадыкпы, ушул 5 нерседен сак болойлуш. Биринчиси экен жалган сүйлөөдө. Экинчиси гыйбат кылууда. Үчүнчүсү чагымчылда. Төртүнчүсү жалгандан касам ичүүдө. Beşincisi adamdın nafsisini, şahvatını kozgoy turgan nerselerden saklamış gerek. Uşul nerselerden saklansak, inşallah bizden kıynalıp tutkan orozomuzun soğuğu köp olur. Geçen günü taravih, 3. gündün taravih namazının faziletini aytabay kaldık. Kimde kim egerde 3. gündün namazını, taravih namazını okugan bolsa, al adamın ötkөнгү күнөөлөрү keçiriletti. Ötkөнгү күнөөлөрү. Биздин ошол 5 вакыт намазы, 1 saat ötkөргөн намаз менен ötkөрдүкпү? Биздин өткөн күнөөлөрүбүздү жараткан ошол намаздын урматында keçiretti. 4. күндүн таравих намазын окуган адамга караңыздар. Анын амал китебине Tavrat'ı, İncil'di, Zabur'du, Kur'an-ı Kerim'di
Hatım okup çıktı деген soğuk verdi. Aramızda Kur'an-ı Kerim'de bir gün keçke okusanız aram ötüyorsunuz inşallah. Aram. Siz o şunun soğunu kança verin? 1 saatte alıp koyuyorsunuz. 1 ile saatte. Keçke nefti korutup Kur'an okubastan hem 1 saatin içinde hatım, ona teravih namazının içinde oşol soğukta iyi oluyoruz. Oşonluktan oşol kıynalıp saattan keçke kıynalganımızda jalgan söylep, bireunun artından gıybat kılıp, jaman nerselerden körüp, bizim özümüzün kıynalıp tutkan orozumuzun soğunu çok bölüp jibirmeli. Oşonluktan жаңа hadiste aytılganday, oşol 5 nerseden saklanıp, andan keyin halvastan tarawihga, oşol 5 vakt namazı dağı cemaat menen okuşlukka hareket kılaylı. Ve ahiru davana elhamdülillah.